udoban krevet i fotelja nova. Moja soba je za mene stan snova. Nove riječi pisati ja želim, kućnim pojmovima baš se veselim. Zdravo, zdravo, bubilice moje najdraže. Opet se srećemo. Baš se radujem. Nedostajali ste mi. Što kažete? Hoćemo li i danas naučiti pisati neke nove riječi? Pa naravno! Danas pada kiša, pa se ne mogu igrati vani. Ali to mi neće pokvariti raspoloženje, ne. Pa i u sobi se mogu lijepo igrati. Naći ćeš u sobi. Baš sam napravila nered. Moram pospremiti sobu, a onda ću se lijepo odmoriti gledajući neki crtani film. Ali, prije toga, hajmo vidjeti što se sve nalazi u sobi i kako se pišu te riječi. T, E, L, E, V, I, Z, O, R. Te, le, vi, zor. Televizor. F, O, T, E, Lj, A. Fo, te, lja. Fotelja. S, L, I, K, A. Sli, ka. Slika. Z, A, V, J, E, S, E. Za, vje, se. Zavjese. K, A, U, Č. Ka, uč. Kauč. O, R, M, A, R. Or, mar. Ormar. K, R, E, V, E, T. Kre, vet. Krevet. L, U, S, T, E, R. Lu, ster. Luster. T, E, L, E, F, O, N. Te, le, fon. Telefon. T, E, P, I, H. Te, pih. Tepih. Našem današnjem druženju došao je kraj, bubilice moje, ali vidimo se opet uskoro. Ljubi vas vaša omiljena Buba Marica.